Kublaya pi baro kibapet yakini ko kubor upet ngo cable news. Kimat bakong san jong ko kubor menta kata yo kilong. Hiar uba shembolang na kashuki CEM en penyang ke VPP da uba Winston Tony Lingdo hak election CEM KHADC. Shong jialang kesau kajala bat ke ANVC bat ANVCB banyata yakimat jingdawa halo kesau sekolah resung. Betha uba Preston Tinsong bantoket kampanye halo ke jingyap IN Safira. Rai ke fastom ban beteng ya ke jingyaki tat hadu ban pen urlong ke sarkar ya kamat jingdawa. Ing kong kat unong nyak tuk hadin bateng ko bat petai kan night super hanong po. Bakan thok klem nong rim sa Supreme Court dah ke jingbitar mi kipat ba katan keling bantang ya ke ting shop jong ujitul deka. Bat rakhe ke kurkan ya ke lingkut singyap ba prapaway jong leveran Amerika kan. Ka Executive Committee ke Belayalam da ke VPP HKHDC kala kelem no hakasngi balang jong katayo hadien ba uba shembolang rinja ula no kam ku Chief Executive Member CEM namar ke jingbom don hakamet ke bakot bakya. Hakasngi palai ke VPP kala rai ban pen kamti no hauba Winston Tony Lingdo banyalam ya ke Executive Committee ke bathamai. Katba kaliang persa haka KHADC kampat shim ya nuka rai ban penyang kertong banyak kun ya ke election nak menta kesyuki CEM kabalai thli menta HKHADC. Namar ke jingbom don hapadeng kamet ke bakot ke baklang nak kaliang Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba shem borlang rinja ularai ban no ya kam CEM hapo ka council. Haba pentip yakini haka arpo sau tarik unai lur hajar arposan unong aiktien ka isi HKHADC uba Powell Sokland ula pentip bau Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Shemborlang Rinja ula rai ban hershukino kum CEM yakashiti ban no yakakam nakaliang CEM uba Shemborlang Rinja ula depan IT show chairman ka District Council uba Strong Pillar Karjana. Haluar kene ke rai ke parti ke ladap banlum ya ke jingalang, bat kene alam ke VPP hakisngi beladap, bat ki babon ki MDC ke lapan pa ya ke jingbom hun ya kene ke rai, namar ba udai unong yalam ubastad ubas syampang, andre haba ulapan pa halor ke kot ke kia, ki lahap ban menjur lang no. Ubak soklat ulong baya ke kam banjit ya usi yam themai kan syong ha ke parti, lano bat yano kinjit, namar nadu bathaw ya kaliang sensar ha ka council hi kadai ka parti ka balashim ya ka rai yanu kin pin kamti ya ka kam nong yalam kumta menta ka kintiru kumju kin ha ka parti yo unta jamir ya ka suti no kam jam siam ba ila aisha menta ka jamir ni dan ka ma accept itu ka jini no kusam jini ya ka suti tanong siya ya ka jindo hau hi ba nyi siya ba kumusia mi dan yang taka museum trai dan syakri pendap hak ya kamram ko ba so chat ni oh siya ka no he ka jindo jindo hau ka kani ka suma kani pa ha ba yedo ka minta ka suma ka parti ya mo ka sila ya yano kanjia yano ko bet kanjia kata ka suma parti ma ka de ka jindo parti ni di penpau ke jing Sofia no tap daga musim ke jing dia musim tip ba I shift teman ba jungi ba syambol lang renjak ila yaski no meta kesni te ashabile kata I siam jungi ila khat ya kecelo juga yang baru ke MDC dan ka VPP bat ila ya keren ban ka parti hibar ko wai anu kini ki sni ki pradam kadau hi kamde kan gunu kadau kadai namar ba ita prem to kana ko kat berfiang na try pi ki perut ko buat pi wan sini PUE no ya ka jnong kamet ka phat ka UI ya ka surkran ka UI ru kala tuan ha ka ba ila pelong ya jalan ka pipi ru si ni ki bubun ki besi ki na pam ba ya ka ta ka jing sosial si ka jing mempriang ka jing yas pi ka UI mani jong sutu bo di unung ilam start uni ram syampang uni alam uba smart uba poi sak office ka port babiang mo wa penyang soba ka di kibawan dan rei habila batai bahas pang ka kot ka khia ka jukni ni ya pedang da ka jukun besi perangkat lupa ka
ki kentin ku do ki jing tuai ki jing ki jing kit bok yi ba in yo da kam ko ta khia ti ya kan ni ka chiti ji ino kam ni siam na lor bangi na yang menjulang mangi ki MC juga PDP ila aktif lu chairman juga council mat ila aktif lu la ya selap begini dalam juga parti kalau perjanjian kan ni mo te na kalam gejong yi ke muki MDC ya kan ka kam ya la shani abe ka parti bakan de ya ka kam kuma pilih hi no ka por basnang no ma form ya kan ka liak sesa jungi ni po ke CDC de ka parti hi ka shimti mo na ka budget manuban long CM manuban long EM manuban long chairman kan ka parti hi ka punya kita maro Kaseng Voice of the People's Party VPP de ko bekesur glajedu MDC ke Northmai constituency oba Winston Tony Lingdo benchimti ke Shuki Chief Executive Member Bathmai ka KHEDC bat kumjo yoba Denzel Renard Chen benyo benrung hak Executive Committee Bathmai hak KHEDC hak arpusan trek unailor arhajar arpusan ka VPP lalu me kejingelang bekerke banjit unom ikmat uban chimti ya ke Shuki CEM bat Executive Member hak KHEDC Mat kene kalong hadir mana kaliang ba syambor lang renja ula ino asyuki CEM na kajingban kajing stom. Habakran kila patai kubor uba Arden mela basai umot wamle kanong krem ubalong ru presiden keseng VPP. Ula itu ba kajing menjur keseng banjit uba Winston Tony Lingdo banshimti yaksyuki CEM kalong namar ba keseng kelabut dia ni kerukom trekam ke Executive Committee HKHEDC hapo kajing alam uba syambor lang renja. Baduba Winston Tony Lingdo udah way na ki executive member ubla tray hasenda jong ba syamborlang. Banda pedeng ki executive member badan hak executive committee barem ba udah ru way na ki executive member ubla ya rengkat bat snoto kam bhai ke rukam tray kam bat rukam perkat ke executive committee hak ini ki benai ke belale. Uba Arden mela basai umat ule itu bahak kebede bagajeng bate kam thamai nagaliang kaseng kan e agajeng start jong UCEM bathamai ka KHEDC ba un bate ondala thau ya ke executive committee ka bathamai te kejingelang jungi meta si hi kadai bangin yo aban ya bet iki kam gibre po diskonsi adin ba nagaliang jungi ba sheporlang renja i mo ila shem ya kasin jamban eno ya shuki CM marka jing bomdan ga jing ya ka met ka pat ka bakot ka kya idan kam ya ka por ka bakam kloi pinyo ban sumar jana shwele de te ka party ka le kendo da si bat ka jing kendo ka jing ngila de pan ya kendo ya perkhat kumno bangin ya chakmat pan pentalun ya ka kam chakmat padadin jong ka SCC ke bangilai kendo paro ki MDC na tai play mo te kani ke je kendo ko sini ka party ka shin ya ka rai dan ka ki MDC paro bangin je ya MDC jong ka Northmai constituency Winston Tony Lingdo ba un shinti kubu suyan ba mai kapo district council tadi rai ka party ka shin Kajingdon yung deputy CM kanumla ban pene ke isi lada ka wan ka khep ka bakum kani ka bakum CM ya shuki hakabidi bat kani ka jaka ka ba limo nomor bai ba shemenum don shu ke isi kan don ka wei ka jaka ka bantli kumu IM bat ya kani ru ka party la pendek sebon rise no bat ka party da ku jimut hi kilarai pan penmi pujri da MDC jong ka jaya mau prem mo ba den session kumu wan mi pujri agak ka jaga ka menteri ini ya ka jing start jong siam kumno ban sam itu portfolio i ka jing pet ka jing kum ka party hi longke ki basmutna bagi i ka jing trikam jong ka isi ka batmai harangkat kata kathong ka baka party ka bu namal kathong hi ka baka party ka bu abang ilit chupai bang yung inlet ban penbet ya shibon ki kandram hakar kum trikam jong ka dis council ki por ki bagan shwa mo ban peran kam hak tin pareng yung ban streamline te ngangen pigi media play ki
nong tre hapo dis council la piong nadu ki officer adu ki ba kam hapo jo ki officer ki ya ka jing sedang ka jing wonder jong ka dis council hapo kini ki samdru panai ka ba ka BPP ka ilam ki isi wala dengim kwa ban ko kum ka party ndri ka khobori ka kan shai banaru ba ka BPP ka ilam ki isi ka wayna ki ba sotra kalong ba pumba ka party ka yeng haka sinshar ka khara mok ba khoi banon ra ka jing khoi kalawan ka jing khoi ya ka kum trikam ju ki isi aka makam dan shu kanu kata ka jing tieng ju ki brio ban le support this council ba yo siu pisai ka ni siu pisai ka tai kam dan shu ba kum kata batu ka jing wanra ka jing persang ju ki isi ban penbek hai ka bidi bat ka thungkam thungjam ha ka ba khoi pusba le ni ka ba shai balang transparent da ka ba ke shimi ka sin jam banon ra ek to recruitment committee ya ka ba decision on sa pen tulun ni ki kam but ka isi ka patmai kanang pen tulun janai shushu ki kam ki ba ka ni ki isi la trai ki ni ki san kin repli baru shipun ki jing pressure na kalian ka trade ban rekam janai na kalian ke ilaka bat kai ke bas kontrat kalong bak ni ki isi ke jini kam shimle kerki ki duki kam kira de ka pisha ka tho bat ru ban sotho bat kani kadang dei ke isi ke batmai bat kini ki badan hang pai kim padei ki beladan benta hakano ko sengsan perthai kim padon benta hakano ko ke isi ke berim kidang lek bet kum ki beri ke batmai bat ban pentlun ki kam hakor kom ka pepet ke berhenti bat percaya Unong elam kaliang persya hak Hills Autonomous District Council ubat titas Starwell Khan. Hak arpsan tarik unai luar arhajar arpusan ulang bagi MDC ya kaliang persya kempat perkat AA na kebentaman penyang kertong hadian bau CEM ka KHADC ubat syambor lang renja ulah Yar Shukino. Pat kumta kaliang persya kan apsya kejing penmenajong lat kejela ban khot ya kedorbar kerpang na kebentaman jet yu CEM batemai. Ubat titas Starwell Khan ule tu ule kran bat CEM ublah Yar Shukino bat ulah kitbok ketruyang yu ubat syambor lang bonyo ya kemet kebokot bakia. Watlah ke Executive Committee berokawai hak HADC kala kalam no nomor kejing Yar Shuki u Chief Executive Member. Ndai kumbalong mentahi nikilai paungut ki MDC hak yang dorbar jangka ki HADC ka VPP kedon kat prangut ki MDC kat bakal yang persya kedon kat argut ki MDC. Kumta ka VPP kedon ni kejing bon pat ban job sok ki election CEM bat banyalam biang ya ke Executive Committee ke batamai hak council. CEM na resign. Kenaka kardau bi ai ru ka deba yang ba dan penggamet ka bam koi bang kya dengan la funi ini man shu confirm ka sai la ya thu ina ba dan penggamet isto dengan dan ini banong ba ngashu get bok ke yang i ba tang khlaino le si kan ni ketika jinga penbet apa ke parti ke jongki dengan dari nama hadu mentangi patip lanu ban dan kata ka jingjit ya CM bermai dan dalam notify na kaliang jonggo no na yang ke DCA yang ke date of election tingin saya pakat kayak gini. Kasoka jala hakasing thodin jong kata yau kala syong ya kejingalang bat ke kenhuan king atiar ke bala khaliap lamano narilom garo ke bakan thop ya ke Aceh National Volunteer Council bat ke ANVCB rengkat bat ke he jong ke Garo Hills Autonomous District Council GHADC banyatai sani halor kimat jingdawa kat kum ke jingasoy ya ke saskolar yasuk haka khatsau tarik unailur jong ke sem arajar khatsau bat khamtam haba ke soka Meghalaya kalapan hendriu spa hendriu sau poin sau khandai klur tengka nak sokar pedang ban kersan pisa ya ke GHADC hapo jong ke sekolah yesuk bat ke ANVC bat ANVCB ya kini ke jingalang lalum do sembut menteri rangba ke jela ba Preston Tinsong ubakmi ketenat korbari ke jela ba ketenat District Council Affairs ha ka balaidon lang Chief Secretary ke jela ba DP Walang ka Director General Kipulet ikong ai nongrang ihe naga Garo Hills Autonomous District Council kinong ilam jaka ANVC bat ANVCB bat kihe officer sarkar.
Abai keren bikin patai kubor ba Preston ten song uloong ba kumbasan po hadu hendro po nak sispa jang kejing te akular kade keblala ban pendap ndre kejing pentre kam kejing te akular kelas akut kade namar kejing don kam ban wanra kejing pen kala lengba ka amendment ke sispa arpusan jang kadi sencari ba uloong bakan syok ha ke sarkar India bat ha yang darbar tauan jang kari namar bagladap ban ra kade gamat ha ke Raja Sabha bat ke Raja Sabha kala phapat chaka Parliamentary Standing Committee bat Shan ka Parliamentary Standing Committee kala ay kejing batha cha ketenat Home Affairs bat kala sakut ha ketenat Home Affairs uba Preston tun song uloong mag sarkar kan sabut dian kanang ba kani ka amendment de ban yo no kejing menjur na ki yang darbar thawaan jagari ulapan bra bag sarkar kala syemikarai bentung yo nodal officer bandan kejing trilang apa dengan sarkar ka ANVC bat ANVCB bat ka GHADC ban nyach kmat ekejing pentre kam ekejing te akular bat bandan no ekejing ya kendo ka man la kapor bat kidkhot jog ANVC bat ANVCB uba Preston tun song ul pentib ru baka bisa ban pentre kam ya ke garo akot kanwan kandiat ak sarkar pedang bat kandiat ak sarkar jela bat ulo ong ru bak sarkar klad ban siu pen khoj ya ke surrender package ne kejing rap bisa kisan spangot kidkhot ke bala pendam wat jong ke ANVC bat ANVCB ha ka ban la udkhot ulayo komba iway point san not lak tengka pada ke stipend ke baman na ubnai ke balai hajar san sepak tengka na ke bentah ndru benai uba Preston tun song ulo angru bakam dan setia kanu kejing temu bat pen KM biang ini kenhun keng atyar hari lom garo. And the meeting today is relating to the tax settlement signed between the ANVC, state government, as well as central government way back in 2014. So we discussed clause by clause, line by line of those issues flagged off in the text agreement, and mostly I would say the agreement made was already made or already completed, but of course some of them which is on the way, which is yet to reach up to the full text of the agreement, and some of them we cannot take any decision unless the 125th amendment in the Constitution of India is passed by the Parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha. So those issues we could not discuss much. But all small issues, as I said to you, be it the packages provided to the surrenderies, to the members of the ANVC and ANVCB, that has been also completed. And now, briefly, I would like to just tell you that few issues like the subject of developmental activities, like construction of road, and then improvement and preservation of forest, and even in Arts and Culture Department, we have so many projects in the form of auditorium, in the form of library, in the form of cultural centers. We have discussed all these issues, and as I said to you, at least not less than 50 to 60% of this aspiration of this very text is already met. Even the members of the NVC and ANCB, still of course few areas they are still not satisfied, but in the meeting today we have decided that we will closely monitor, we will closely see that those subjects signed and mentioned in the tax settlement has to be fully complied by the state government. So today, as I said to you, the members of the NBC, now they requested the government to have
one dedicated nodal officer, because see, all the way they have to come down to Shillong. Even if you have so many meetings, it seems it's difficult for them to make things easier, to make things simpler in achieving this agreement, this tax agreement. So we have decided from the government side that we will appoint one dedicated officer in the name of nodal officer, who will coordinate between the members of the ANBC and the state government, and also with the different department, be it with the District Council or be it with the different department located in Garo Hills. This will be taken care of by the nodal officer, and they are so happy because this decision has been taken, and we are going to notify one nodal officer under the supervision of the commissioner, development commissioner. Today's meeting was very fruitful and very constructive. We have discussed point to point, para to para, and the state government under the leadership of Honorable Deputy Chief Minister Ba Preston Tinsong. It was very fruitful, and we are happy that this initiative has been taken by Honorable Deputy Chief Minister, because we were feeling that we have been left out, because it's almost 8 years since we had that physical meeting in 2018, and today, after sitting for more than 3 hours, we have come to so many constructive decisions, which we believe that it will benefit the people of Garo Hills, Khasi Hills and Jaintia Hills, and the state as a whole. Because this agreement which we have signed in 2014, it does not benefit only the people of Garo Hills, it also benefits the people of Khasi Hills and Jaintia Hills. Because whatever privileges we will be getting, the same will be given to Khasi and Jaintia Hills. So we want to move forward, and government is very sincere in implementing the point-to-point decisions discussed here. So we hope to see that some positive change will come in next few months, and there's nothing much to say, but we are thankful that the state government has taken this initiative, and all the stakeholders are happy about it. We have also seen that the state government have decided to send a proposal to the central government to get a financial assistance of 600 crore plus. What is the mind of your? Yes, the state government has written to the central government for 664 crore, out of which 308 is forest activities, and 252 crore is for the bailout package of the present crisis in district council. So this matter has not been discussed thoroughly, but we have discussed about the forest part, and we have discussed about the salary part, which the state is going to take up in the next few months. However, state has explained their intentions, and we have not been able to give any immediate reply to it, because we have to discuss with our people. It will be depending on how the people react to it, how the civil societies react to it, how the district council reacts to it, how the employees reacts to it. So we are leaving it to the stakeholders. What about the special package for ANVC and ANVCB cadres? The special package has also been discussed. The rehabilitation package has not been given to many of the cadres, even from our organization. So that matter has been taken up, and the government has assured us that they will be reviewing it again. Usimbot Menteri Rangba kejala ubak Preston Tinsong ubak kami yaka kampo yeng hakasiba arjong katayo ulabatha yaka Special Investigation Team SIT bantok ket banyak halo kejing klatno jongi heprit en sapira lingdo maunai badang saus nem karta hanongra nongrum. Habai keren bagi nong patai kubor usumbot Menteri Rangba kejala ubak Preston Tinsong ulang bakalong kebadan kam banti benia banlap ke jing shisha ke bayadai bat ke jinglong jingman jong ke jingyap jong yen sapira
bat bantip balai bukna bakal laisnam karta shim lapentip mardor syapangene kejingja. Uba Preston Tunsong ulaong buladap ban betha eka kenhuan Special Investigation Team ban ngam jeliu syusyu halor kene kejingja ke basngosi. Bat balai bunu kena shim lapentip mardor balai ulas ngap jar bat layak kum ubam benai eiru. Ban chupengen mau ihap red in sapira leng dok mau nai ilaja na lagi yang sa akapor prabje men step jong kakat sau terek unai luar. Haka kai pot postmortem la pentikna bagajing yap kadai na kejing ngam jelob bat shimladan kinu gunu kidak jong kejing sya thombor ne ban cha alek klam akor. Already given the statement. So see what happened was because that boy, he was also only 12-13 years old. That boy, he already confessed everything. I think we came out with his statement. So that statement, continue. But of course, I already instructed the SIT also to go further deeper. Why it happened? Why that unfortunate incident happened that way? And number two, why that boy did not inform immediately about this incident? Why he kept quiet? Why he pretended as if he don't know anything? So the team is still on to really get into a deeper facts where if I personally feel if they have any kind of hiding somewhere here and there. Halor kejing dawa jengwe ke kenhuan seng balang ba ukonrat kongkal sangma ude ban hiar sukino bat ban IT ke kam menteri rangba syai kinong yalam ke badi khasi na jantia nakliang ba Preston Tunsong ubolong presiden ke NPP Meghalaya ulong ba amdan kam ban kentho ekane ne ban wanra ke jinge so ya pher jat ben rio bat kumta lusno om dei ban ekran ai halor kani uba Preston Tunsong ula banjor ba ke ai ke bakam kongsan kalong ban pentikna ki kampen roy jong gejela bat ega bha kamiat bagade ban don ru hagalenti ke badai. In fact, the reshuffling takes place every now and then, and number two, everywhere. I think in India, so it's not a new thing. See, I think prior to the reshuffling that has taken place recently, I've already told you we leave it to the wisdom of CM. Because this is the prerogative of CM as far as our party NPP is concerned. But as far as our partners is concerned, again, we leave it to the wisdom of the party. Which one they want to drop, which one they want to induct, or which one they want to make ministers. So we have nothing to say. So it happened, and I think you have seen it. So yes, of course, those who ultimately became a victim of the reshuffling, we do have that sad and bad feeling. That is always there. But I am sure whatever decision taken, be it by the party or be it by the chief minister, it will be for the benefit of the state as a whole. I don't have to react anything on this because see, why should we communalize things? I think we should not talk about it. Not at all. Let our people also understand. If you say yes, you bringing in chief minister maybe from West Bengal or maybe from Bangladesh or maybe from Assam, yes, I'm also deadly against it. But as long as we are in Meghalaya, MLA of Meghalaya, I don't mind who's this chief minister. But what I wanted is to make sure that the development and the interest of the state is intact. Sembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tunsong uli thu ba kesorkar jela kadang ap ka kai pot jong ke expert committee haswa bagan cheme kanu no kesenjam halor kejing keno kentur pot ke skol ba USTM syakajaka klau. Uba Preston Tunsong ulong bala betha ya ke expert committee bela clear do additional deputy commissioner ke district Ribhoi berkentup igi dekhot na ke pollution control board mining bat geology bat ki bor penyak district bagian IT ka kai pot jing toket hapo ka khatsan terik Risau bat kini ke committee kan jurep ke jaka bat ai ka kai pot ke babnia halo ke jing keno ba ka USTM kala kentur syaki jaka klau.
Kinong hikai ke badan hapok kalama jong Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTM kila sedang ya kejing yakhi jong ki hakala sing uble jong katayau dak ka penlong ya kejing ya pat ba hanong ba shalong ban sedang pat ban jong kelan mengor ka ba klempu por Hamadan Malki bat kila rai ba kenyai beteng ban penlong ya kejing yakhi tat hadu ba ka sarkar jala kan penurlong ya kejing dawa kan teu kerdan no ya kinong hikai ad hoc sya ka deficit. Kinahikai Gibran Pokalama jang Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTM hak arpu artrek unai luar arhajar arpusan la sedang ya kejingnya ki jangki dah gaba penlong dah kejingyat pada Hamadan Malki chala cumia terter bat penkut biang Hamadan Malki ban sedang pat dah kabe syong hak ni caka habakran ni gelar patai kubor ubasan bon jungai u Vice President FASTM ulong bah kejinglang jong ka general meeting kinahikai school ad hoc karai ban penlong dah kejingnya ki haka arpu arterek unai luar. Daga biat pat ba kabajajai berperish ke sarkar bakum kinahikai school ad hoc la sedang ya kejing ki daga bakadau bakane kejing ki kan beteng menta daga kejing syang daga kejaka ke baklembo por bagi program ki ban sebut on senang pentip hadian. Ubasan bon mulai tu bagi kejing dawa kinahikai school ad hoc kalong banra no ya kinahikai school ad hoc ban kentiu ki syaka deficit system. Haka bakum kinahikai school ad hoc kila agin syakrish ki kena mentala lai pau harus sapos na miyai ndai do mentak kidang itu eki kum kini kai ad hoc kum tak sarkar kan kam menchna ya kimat trekam ki ban penjano ek kerteng ad hoc kanang bandan ke jing kentiau tulab kum melong lang ki kini hikai namar baka qualification ro kilong kum ki kini hikai Tihakani ke general meeting ru kini hikai da kawai kasur kila shinbek ya kawai kara bangin sedang no ya ka jingeki Dia kajinya ki ke jongi ke bangi sedang mentah ke sengi ke bakle i ke long bed da kajinya ya pai ba ke bajai jai tang bangin pen i sya ke sarkar ba kum kinong kai school ad hoc nila sedang ya kajinya ki ke jongi bat hadien mengilawan pai na kani kajinya pai ba mentah ngin ya syong hang ni ha kajing syong ke lain mongor ke baklem sange te kadiman ke ba khamat do ke ba ke federation ke bu ke long bed banra no ya no hikai school ad hoc sya ka deficit system lani sya ka deficit pattern ka bamut ka pay skill bat kiwei kijingsi kata kadai kadiman ka bang ibu hakmat jong sarkar tingi tipru manadu kislam ki baladep ka sarkar ka ai be ka daw ba omdan pisa nrai ngi tip sya balada ka sarkar ka don ya kamon kamut ka pisa kam don ni Namar pan snapi saru kadai maka, bat pan simrai ru kadai maka. Balai bangibu ay kani kadima. Kung kinang kai school ad hoc, nila syakri, ban ai, ya kapuli kaputi hati kena, labun senam, nila ban ong deki lai pau sau pau senam. Nrai hadu menta, nidang yai sa hi kum kita kinohi kai ad hoc. Kay kapadan kam menta kamut ba ka sarkar, kadai ban sna ya kita ki policy. Kay ban penjano ay kani ka kerteng ad hoc, kemud kenang bangin yo da kata kajing siu kaba man la kapor kemud kandon kajing kiu jong ketulop kumbalong lem kiwei ki parano hikai namala rang yakran ya kata ka qualification ma kumno la thung ya yangi ki no hikai nyemdan kajing ya per ni di kiju di pendap ya kaju kajing puli kiju ki kerdan hendrai kajing ya per ka bami hang di pat kadai tang ha kajing siu te kemud ngi kerpat ya ka sorka ba kadai ban sim no ya ka sin jam kemud ban kerja no ikini ki ad hoc bat pan kentiu kerdan ni barok kinahikai school ada. Ni kum kinahikai school kai ke ba kongsan ni ai di kena kaspa ba mo ngila panong ni kum ki kimi ki kpa. Kai kaspa ka bangin ai ki kun kadai tang ka puli ka puti. Te ni kinahikai ad hoc ru ni ai kata kaspa ba. Te balai ka sarkar kam itu gen. Ya kata ka jing yarap ka jongi ya ka state. Te hadu mentah ni rungi kubur ba ka sarkar kampej ya kaliang kapuli kaputi kalau ong bangi lale sibun ha kaliang kapuli kapiti henrai ha kabakut ana ngia pej ba khamtam ba kinoi kai ad hoc misa be kumju kum kunuksa ngen ayepi mo ngila hikai mentala jan lai posnem ma kaju katulap bat uniu no hikai berang wan thamai temedur mo pitang hangta kai ka kaburam ka jongi ken ha ka emlang ka sala Tapi hak bayadai bat kani ka report jong ka State Education Commission ha nyemsem yo hakti ya ka report ndrai la pentip yang ngi daki official jong ka Education Department bat katu katni na ki member ba kamdon AA kanu ka recommendation
na ka commission kabayadai bat ka jingkentiu ya katulop jong kinohikai adhok. Tia halor kata kanong rim. Kamut ba ngidawa ya ka sorkar. Ba kadai ban ai yang kinohikai adhok namar ba nilai yarap ya ka stir akal yang jong kapudi. Kinohikai school ad hoc hapok kalama jong ka fastom maka apply trek nailur arajar arbusan. Klase megarai ban betengi kejingki ban syongbet Hamadan Malki bat kene karai kawan hadian bakim Shimlahun ya kejingi kendo bat menteri ketenat Pulia Putih ke Sarkar Jela. La ban kerau hang ni bagi Kinohikai school ad hoc ak arpu artrek nailur kelas sedang ya kejingki daga be syong Hamadan Malki bat hatura. Ban pensno ya kejing dawa jengki hakabede bagi kejing ketiu kerdan ya Kinohikai ad hoc syaka kerdan defisit. Hagani kasi nakaliang menteri ketenat Pulia Putih ubak lakman remboy ulakot ikinang alam ka fastom bakinuan menekran halor kini kejing jongki. Habai keren baru vice president ka fastom ubak Sanbon Jungai ulieto bahagji kendo banu menteri ketenat Pulia Putih. Ulai kublai syuan engkong ya baru Kinohikai school ad hoc belai kejing syakri ya kejela. Bat keberap ban kentiu ke Pulia Putih. Ndai ka baydai bagajing dawa ban kentiu kerdan ya Kinohikai ad hoc Menteri Uluong bakatenat kanang bishar benia aswai kini kejing dawa nama kesorkar ketemu ban penduna ya kejing pun kerdan ki skul ha kejela. Ndri Menteri Uluong ba on amla ban kerenti kena halor kejing kentiu kerdan ya Kinohikai school ad hoc syaka deficit system. Lumtan nak liang Kinohikai hi de besur kila syeme karai bandang beteng ya kejing ya ki jongki. Te ngilawan nakaliang ke federation. Te anda ngila ya rung ya syong di kabalingkong nakaliang di department menta kong ba ni ai kublai ningkong nakaliang jo kiwat nakaliang ka sarkar ki ong ya ka contribution ba ki ad hoc teachers kila ai ka state damdai tanyangi le si ya borok ru ki Kinohikai ban ha state namar ba kani ka contribution kamut menta ngilap ka Meghalaya kalalong ketang ka pasan ha kata kali tersiri to Tehadin bang yakran part ya kawakikam kabedai part kajingkentiu kertan ini. Tena kaliang education minister di iong ba nadu bakila penmi ya katu ka Meghalaya education kerang. Di kiseng baper nangta nakaliang ka management ki priushimet kila ai ya kita ki suggestion jengki ki views ki jengki tena kaliang education minister uang ba hadin jaga puja kamut yin saya syong nakaliang department bangin ya perkat kai kalenti kasenjam ke ba ke department kan simnang ni ringkat ba sarkar ha ka bayadai ba kini ki school ki bokon kategori kamut kathong ka jongki kalong menta wan penduna ya kita ki jimbon jongki kategori de kamumut ha ka bakut hi ka jinya kren kalong ba education minister Tiong bangan nemla hiya mentah bangan ayah ka assurance ban kentiu kerdan ya Kinohikai ad hoc. Nah, syaka deficit system lani syaka deficit pattern. Di kamutkan sasyong karai hadin ba kilaya pelong kini kijingalang bat kibabun kiseng bat kibabun kini ki management bat ki priushimet dan bat ki political party. Di kamut haka bakut ni sotu ba ilaya keren rubat education minister bato ka ai ka ba pila pentip syangi di kamut ba ni yamanta ngi nemla ban rai tang kinom yalam ki ba kamat kamut ba ka ai ka bang ya keren bat ingin ra ya kan ka kubor sa Kinohikai jengi ki badan Hamadan Malki bat ki badan sa tura di karai ka bakaddo ka dai be ka jongu Hendrai ni yang skam kanong rim ba ni kwa ba ya kan ni kajing kajongi kamut ba dai ka government ka dai ban pendap no di ilaya keran pun sepang ki Hendrai ha ka bakut kamut ba ni snow ba ya menta 4 don kanu ka assurance kamut nakaliang ka department ban le kamut ki ong bangin dang study di nyemtip hadu kandu kan simpor kata kajing study nomor bangi tip hiki kam kijam ma hiki simpor kam haka department kam ding ban petang benta ki behi atau hiki kam ki bonjai si kamut haka bakut hi te kamut ba nginam la ban batai menta ngindang continue ngin sange kamut kan sasyong be haka rai cukup babo at present he told us that he cannot give any assurance
the department, they will study, they will review the suggestion, the views given by the different association and the stakeholders in related to the MEG. Until and unless they study and reviews those suggestions, he said, at present, I cannot give you any assurance what shall we do with the demand of the Federation. So here we stand as the frontline leaders to put it in you, the teachers, the decision. What shall we do? Whether we will continue with the agitation or we will stop our agitation. You want to continue? Let us raise our hands. Continue. So, okay then, we will stick to the decision taken by the majority. We had told the Education Concern Minister that we are just the frontline leaders. We have got many leaders who are in Malki Playground and even in Tura who will take the final decision. So your decision is that we will continue, so we will go ahead with our agitation program. Okay, thank you. Because it is not very easy for the government or for the department to do anything, but we are here to serve the people. We'll try to serve to the best of our ability. We'll try to see the interest of everybody to be taken care of. But having said that, we will call the Commissioner Secretary has already met all the organization, and the government itself, they will do their best to see what it is to be done. But as of now, I cannot say anything. I have to see because government, whether I'm today or yesterday, is a continuous process. But we have to see the best, what we can do the best for the people, for all stakeholders. Sa kajeng kuat jeng ki kadai ba ki kuat ban ra ya ka ad hoc sa ka deficit. Ti hatu ka la ban long kan sa. See, this is not a very new issue. This is the issue which is long pending. But having said that, it is not very easy for the government to do it because it involves a huge financial implication. And if you remember in 2021-22, we from the government have enhanced the salary of the teachers. I don't remember exactly the exact amount, but we will study and see if the financial portion of the government is that. We will see in the future what we can do. Usambut Menteri Rambak Kejala ubak senia bahalang dhar ubak kmi yakatana transport hakaskin ba arjung katayo ulalom ya kejalang bat kinu yalam jung all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKM TTA banyak taisani halo kejing dawa kejongki ban khangno ikikali ke banabar Kejala ban net kamai shikijaka jung okai ke badan hapok Kejala bat ban bishar banya ya ka reciprocal transport agreement RTA jong kibai pat Kejala haswa bakatana sorkar kan senano ke polisi terekam. Haga arpulai trek unai luar arajar arpusan usembut Menteri Rambak Kejala ubreru Menteri Ketana Transport ubas kau balangdhar ulokot ekejingelang bagi dong elam ka AKM TTA rengkar kejingdon lang kiwi Ketana Sarkar benekren halo kejing dawa kidongnya kali Torres hakabaidai kejing kangi kali Torres kebanabar Kejala bagi ni okamai shiduk bijaka juga okai pertai Kejala. Habakiran badu Menteri Ketana Transport ulong bahag kejing elang bat ke AKM TTA. Hakabaliok benekren sani halo kejing ia joki hakabada ko bikasur lashim lang yang bikarai bakatanat kandon kam megapor haswaban poi shikano kono garai kemudian kam da kabakado bagani kejing dawa kade kemudian kam. Ubas nyaw balang dhar ulong ru ba nakaliang sarkari kan chimkia benekren ru bat Kejala Asam hakabedi bikibai pak kejing ia jong ginongnya kali Torres na Kejala. Habai keren bagi nanggalam jangka AKM TTA kali itu bagatana transport kalapan porshwa ni nanggalam jangka ningaseng. Baniok berbisar benia ya ka reciprocal transport agreement lagi bagi Kejala haswa bagatana kanchna ke polisi yang bedai ba kejing dawa jangka nongnya kali Torres.
Kani kalong hadian ke jingelang baru menteri ke tanah transport ubelakot ke jingelang benekran hingga ke jingdawa ke jongki. Habagran gelat pai kubor ubak balajet jerwa unong aiktian jong ke AKM TTA. Gitu bah ke jingelang layo benjit thamai chairman ke komiti ke beben pej ke jingnya kinong nyak kali Torres. Hagajela. Yau sembut menteri rangba ke jela ubalong menteri ke tanah transport ubak senyau melangdar. Udah itu rubah ke jingelang lasi megarai bahadian arta yau kata hakashpo trek urisau kan sedon biang ke jingelang benekran halor ke reciprocal transport agreement. Baru chief secretary ru nahap ban bishar bah ya kene ke agreement lagi bagi jela. Kenang bakin la bat skutu ban yo jingmut halor kini ke jingdawa bag association kadawa nak sarkar. Nalor kene ule keren ru halor ke jingdan kam ki kali Torres na Meghalaya ya kejaka yang kali ha ka railway station bat kakat lingsun ha Guwahati. Ha bau menteri ulong bahalor kene ke sarkar kan sesim kia benekran ya kene kemat bat kejela Assam. Deputy Chief Minister belong ru in charge of transport department. Te hakajing ye kendu jengi mentah kesini kelalong ngambong re kebalalong kebalasa iso adu kata-kata. Andai keladon hi ki jingmi ki resolution ki bumi nani napo ka meeting mentah kesini. Te katkum kajing ye tu katkum ka amde kajing ye tu katkum kajing syong meeting jengi ngila yo ke resolution ba hadian kani ke komiti pemerintah namar bau nadu musya kila head baik ka tourism department. Deka tourism department kam datip tan ras pangki kali kita ki road transport te kumta hi ya kani kala head no mentah dak transport department ban belalong chairman ru dai deputy chief minister belong ru in charge jongka transport department. Ma te ka kata ka de wei baka resolution ka balami mentah kasi. Kebaar kalong ba hadian arta yau lamar bangitip kini tayau banwan keladai ke puja kesedan ki syuti te hadian arta yau ha uspau tarik Oktober kesedan biangka ka meeting na hangtang ini discuss biang ikini ki RTA berokhat bangilaya submit ban nakaliang jong i chief secretary ru in hab banle ka humok jong lojong ben in collect lo ikini ki RTA na ki states prepare ki baladan kum ka Jharkhand Orissa bank Karnataka Bombay tikiladon la ka jong in hab ban le ka humok jong ki ru te nakaliang jong i ru ngila airport jong RTA yo ba ya ki ru kin yo le ka humok kanang ba kin soktu kai kata kajing demand jungi lengba jungi di RTA kanang ba ka tu kepala don lupa ru kalau along obsolete tang ama kin yo ban renew ban trekam no ya kanika RTA de kila panpor ningi RTA tingila ai kata ru RTA but haka next ka meeting ru ngin sara hi nakaliang jungi ki suggestions na kita jing ai jung syusyu nakaliang jungi kumno ban nyarap ingi tiga balai kalong bagi la ekran halor jong ka parking bat ka hapo railway station bar hapo airport ngila ekran halor jong kita ru ti laong bang ngin saya pet nya hab ban ekran kum balayo ka assurance miswahi ba ngin saya keren ya kata ka parking hapo airport bar hapo railway station bat ilaong ru ba kila ban ai ngi kum ka subsidy tambang ngidang ong ngin saya perkat bahas phangata indala yesong ka isi meeting hapreng jungi saya rai ha halor jong kata ka subsidi jong ka ban ai po parking lot pema ya ka bamantang ngim ban keren kadan mo ka hup tangbang ngi hapej artat ba mentang kaladan ba kajing file jong ka PIL ro jong ka PIL bat kani kaladan lang hapo code kalalong ka code matter ro te nakaliang jong ka sarkar ro mentang kilalong hesitant la yo kadan in conflict ma kumbang te pareng in conflict with the law. Let's say yo ka policy ba gilasna palat nakaliang jungi kalabas palat andai yo let's say ka tengku pat bat ki rules and regulations jong ki wei state pat de kin hap ban ya understand bah kin hap ban ya suku bah bat ka asam ru halor jong kania ma te ngidan hi kata ka jing kerman bangin sayo kata ka jing demand jungi kini ki policy berofait dungi ibu kerman baik bangin sayo tambah kala kan hap ban puar lamar bangin suku hi ka policy kamdera ba lasai mestep kala urlang tingin hap syong ni kata ki komiti si ni ham syong hi nakaliang jungi ru ita komitis nakaliang jungi ru ngin hap ban le syusyu ika homok kanang bangin la ban ai syusyu ika suggestions sya ka sarkar kanang ba pen keluar ika ni demand jungi Hashwa bangin kimi iki wai pat ki kubor nginya pa shipor sya ki jing pen bana
ngila tre kini ke kam la komba khat lai snem ye menta but ka average turnover jungi kala long komba lai pesan laki ye ngila penyar ke kom tre kam jungi lembaga services ke bing ai ki tourist tang haki hakasor bat ngila ya ki nong kendong ba pero man lau snem ngila nang keu bat ngila nang kwa ban penhe shushu kini ke kam ko bing tre ngila sedang ye Little Sunshine Boutique and Nursery House nam Araja Arway bat hakapor bangi sedang ye klemdon kanu ke jing bay pisa ke bahia idon tangi ke jing mut ke jing trang ba ke jing tmu pen orlong ya kini ke kam mentai ngila shna ye kai ke bas kem ngidon ki customer ki buan nakapor shakapor ka kin hun tre ka ba klan bat ru ngila nang kiu na way snam sha way pat ka thong ki yong i na du asdang ta kwa i upen he ye kani ka kam ki yong i chiki wi wan ki jingla da dap chna i ye ke jing stang katewan em kam i yo pun ku chu i kini ka khi ki yong i chiki yaw ka wat me mat le yo pun bha i kini ka sap ka wade em lupa i nei te wan yo i pun scam ni ka nong rim yang kini ka kam ka wade dap sen i kwa ile uchna but yo i kam ile ye kiwi yo open em kam i kini ki bot technology kiwa ye open bha chu ye ka kam ka yong i kwa uchna ki ni khaliya kiwa you yen scam chikling hai haba piladap ban seng bat penyeng nong rem ka kam kasin jam ka bobot kolong kumno bopin penhe pensan rengkat ka jingarap ka pabiang ka mega pronor ka de ka rensan tang ba ka de ka jingekop Henry ka de ka rensan ka ba ailat ipi bopin ni kendo iki bre baper bat bapin yo ka jingarap ka ba company kumno ban kan tiew ki kam ki jam jumpi ka Megapreneur Startup Challenge ka de ka jingekop banwat ya ki santli ki kam balas dang dalade ban mikmat ya ka jilla Meghalaya ha ka grand pitching segment jong ka Megapreneur Expo Araja Arpusan ka de ka kabu ka bakat pang bat pen pau perthei ya ki kam ki ba ki lasdang ban kendu bat ya kren bat ya ki investors dan ki nong bay pisa bat ban nang kan tiew shushu ya ki kam ki jongki pada pikwa ban shimta kani Pidi bende kinong song jong jela Meghalaya. Pidi bende ru kinong India ki balak palat eka kat pras nem seneng. Pidi bende kita ki registered private limited companies. Tane pidi ban long ki bakloy ban register. Pihak ban pen i ba katon over jong fi kala cross eka live san lak seneng. Lane pihak ban pen i ba pidon eka bor ban yo eka ni. De bandan eka kam lane ka tiar balak ban pendon kam. Ya ka team ka bas kem. Ya ka jing yo anong na waves nem sha away. De ban ai kam ai jam ki way. De bandan ki jing shna ba thamai ki tiar lane ki kam ki jong fi. Pidi ban ki bakloy ban pendon kam ke teknologi panam pediang ya kinu ki kam ki bay day bat ka kam khayi lane ki bay tre shiyeng kani ka day nam ta ki nong seng kam seng jam daladi Nakaleng ka jela Meghalaya on jet ya apsan ngut ki nong seng kam ban pitch hakaron ka banwan Bat nakini sangut kinyo ekalat ban mikmat ya kajela haka Megapreneur Expo Araja Arpusan. Nilaya ling bagi jin jenjar, mentang ente rengkat bagi jin kersan, ngin kente kajela Meghalaya. Haba phai biang saki kubor hagamit jong kasi balang jong katayo uwe usamla ulaklat ashen hadien baka tuk ka ba ulenya kala le tanra ya ka bos night super ka bala lam sendon ya ka ni ka bos ban kemding ha ka ni ka jingja ka bala ja hajan jong ka nongpo civil hospital Haribhoi district Hagawe ka jingja basmusi uwe usamla ulaklat no ashen hadien ka jing tungko ban taken san ka night super ka ban kiyo na Guwahati ban de silchar Barkani ke jinjak la jah kami jom absau trip ngai luar Araja Arpusan hak posh push tengi ai ha nongpo sha ya ka civil hospital kat kum ke jing tip le lum ne thu bonu samla bala khla no na ke jing loading ka night super le tup kerteng kum ubarista melem ngap ar kundai snem karta basong basa ka shnong sau kwan aga district lipan Itu ru bagani ke jinjak kending ke shir kai jong night super
kemudian nomor AS.UAGC LIR Pra Kelaja Hadian Bakong Ditutup KTM kemudian number ML Not Sunway Lai Hendriau Kendai Pra banyak da Ubarista kelalit itu persya agak ke bos Hadian Baula Bakla banyak kalian ke Bomday batang maritim ko kading bisyurkai kalaklang bamdu inung samna ubal kladasyan agni gejingja kinolit nongwan ke basyong agni ke bos night super kelalat kau na gejingja pesengusi bat na gejing mensau na kaliang kibor pulet ke tanat nongpo bat kibor pulet ke traffic branch na nongpo rengkat bat ki pulet ding kelapoi marmar agni gejaka banten geding ke belaklang ha Berita hadul mendia punya bekading menurut samlang klat pasien balara ekameju sha nongpo civil hospital ban pendep ya dicintok tak punya tu kai ka jinja kan boleh kerja khmat ka beling ke jong pi tak punya batai dia ala mustiai for posting ngadang pit match cricket match nasi semua sawai kuma bom beri ngata thia highway ta dia begum ta kun kamera jebar apa ibadon maying bo kala plu ka bos kala papa kam pas la plu ka bos por dangwan ninga kidang gadar arlang kena bayar banmi kiri penjar na po bos te ki kemlele re brief penjar kala tang pli tu ba nya bike ini sudah masuk ana utu dunia bike ruan darong side natina nengana natina aduna nengana itu nembak menjadi residu di kabas bat tuba Wei hybrid banang khandai snem karta hakas ni balang jong katayo ulalait ni kitersem jong kirunar ki balat mu ban rabor u hadin bakinong song shnong jong kawai kasnong hariboy district kelehami pajba banit wat ya uni hybrid umbam shim lawan pai shalayeng Uweu hybrid badang kandai senam karta ulalat salit ngi tersim je kirunar kiblatmu ban rabor yu hadin bagi padba no shong shnong kila kloy ban iwat yu hybrid kani kejingja kalawan ra kejing sno tiang sno smiet bagi padba bagade ke belaja ko ke shnong ke badan ha ke distrik riboy ha ke bagi padba klami de shnong ban ban wat yu hybrid bagi bala penlong yu ban lat na ki tersim je ni kirunar Nagilang ka kami jung nu hybrid kelai tu bakal apa mana jing bam senyang nagi yang imeka jung hybrid. Andre une hybrid uklaman pasyo bara kapor sau citang ai kelas sedang menperta ber khot yu. Andre uklam jawab ai. Bakumta kalau pentip ya lau kurem bai lagi bahayang mana iwat no ilo kon bala pentip lu surang ba snong ba skinong snong. Hadin bagi padba kilalit banwat euro hybrid kilalap ya kaborti tap jing bam senyang bat kumta kelas sedang banwat segi benta jong ka klau jong ka snong ka bajingai ko ma ars pa mita ai naga jaka balap e kaborti bara kapor hendreu arpo ai kilalap no euro hybrid naga ka klau bat kumta kilara no shayeng kat kom bale tho daw balap ning kong euro hybrid ule tho ba kapor balalap yau ne ukna udang yo thia langai bala syutap yu dik sladiang habar chrendiang bat pelatang mani orang mensim Hadin balapo hiyang tang hadin kendiat por kelara apat sya CHC seneng na kebenta banle ke eksamen. Bad hadin bagi doktor kelada banle ke eksamen lab ulah mensau kendiat ni kebenta ke kejat ya keba uni ukena ule tu aga kemir ule sya ayu ha kita kibri kubatmu ban rabor ya Nanang dengan paslat dengan ihang na gen tiap being tar na gen ka su tulup di kisla kana ka sadam kana ka cap kana ka dursman tanga i dha bade ka pia ta kan sawan nang tengon bah na kumna su tiap be ka smart rompet ra ka tangki romki ra tang la persiu ngala hala hadu sausin sapenki ka smart mulmala tu sapenki na sadam ki no tu saki su song bat dikne be ya ka kli chong ta hata la wan ipa la wan ye teng mare ya put tu sa lap hadin bala sa la lap ahne la su tiap so tip brium tip yu ra ta khmar pet ne rang la hala hame ki sa mau tiap yang te be ki me ra ta tir bet dikne ren ta ti ka sa ne ren ta ti ka sa kede por kana beje la riu tam ni kitab beda gini kislah bayap hane kisadam ba isai pada babun hane sadam sekitar kitab Menen por kisau beje sawa tam la nama ukun na sim jasne tu ta te ngong te klewan koi mo bahap khai kot te om to te
dap sau sistem sanduna parwan te ngal khot ke nawal ngacet penyeng itu nanti tengah khot khamthi ro kham ong hiro oi moro te ngawan bang saying wer so ngawan saying ngawan khang ka ying ngal thot ken sin jong i thang ong ngau khulung parwan sine khun ong au la de wan siem te ong kumno ke ching poi te wan ngawan khot saya i lawan ta i wan si ikpan jaga tre ngong kim iri o hame lawan si besna ga tam parwan te chana lek ken bi u lek kai bi prakhna te dala nang ta bda ong dan ki laiwan thut no lap ka botis nyang kham chenang ning ong kanem de ka botis nyang bi u hame ong o ga dei te de nang ta kin sa suspect bai u don shaklau sali thut shaklau dala li thut la hala no the ong ro oi ro dala ya mi isnom yu sa ong la don shaklau athi aklang mano tip ke mano bara ro te dala kendip ndo ta kun dala persu bedeu ong no mentip ong pos shaklau mano ba sa yang shintur te ki alam bengas shaklau ki ong ba totai palau no ksar ba udem ten no deng ksar ong te ki kha palau no ksar te yang ya shakali te ong tawi bawan lang ong tepuno nang kata nang syai te dan balap syapok bade ya dan babat tak apsyua janang ta lai hala bru trai uya ino no yukun ya tab usla ken sadan ki we bawan bade ki lap dala tab usla dan ketemu aja basawang ta ong ino ya ketemu pak lau re mut lau kat kum jing tip ngor besnong adin begini baying kila thot awet fashion ki dan baying ki fun nga la poi ka san steng dei san steng ki fun nga bat nga pada ka jing kloi bagi ong bagi jak kun tinggal sim ke ka bat nga la kat bagi don ki bro snong ngal pondot bat ki badan hidukan na no nga tanut sne bagi dit ngi da poi sne ki ong ba empat yo ida tingi poi tingi ken ki ong ba bagi lap dia botis nyang na na tak dau ya pak bagi bro sne sapok klau ndai dang la pak sibro sapok klau ki barung lang ne ki dang rong ki barung lang te dang rong long sodong bi ini ka klau ngi la rong ne kin jet pat ngi long don sti sitam ma ko bo sang don sawak ngali pilang te nang liang jong rong ba ni song ni ilap pa ilap tu klung ne nang ti du hai ngi pat da ka jing stat ni la kiu ben telawak brok en selap di da klung dan ta am ya kata te ngimla bon ong sama ka jing suba te ka don i jing sama sen de banasnong ne de banambar ka tangin mumla mtip ya kata ngila dang liang ye bos ngimla e mtip ngila ile persang mtip se ye de banasnong ne de nabar ngila pha pada ka kumpan yang gila lidang benfa FR ya for precision ang kwa sebenong ba kawe hi long ba kum gejing wan pini long ba pen itu pen yu yakim kinong hikai ki kena skul badan pindon ban pelaj pathat bat kum ju yaki kimi pa bagi kun kilik chesna akwa hi bakin husiar bakin betilenti kenang ba kanum ja kum gane kadak kami ja bat ngi sem ne po senong bat ngkat ru sekar ne ka police station kum ba ngi la ya pa ibat FR jangan kerpat iki bakin simkia ya nak jasa betul betul ni bat ni nong ilam senang Kikali kibayat lang baga sinong umling Hariboy District kilamat ikijing na kijing tengkali kabalane dakikanta na makijing sli hakasurok ba kabadon hajan jong ko umling facilitation center bat kane kijing sli kalami na markijing bomdon ni kinala kibabyang yaka bakantoy. Hagajing ther jong labba hagano phaisngi jongka arpo terek unailur arajar arpusan kelawan ra kajing shlei ka bejer khay hak surok ba kabran marjan bat ko umling facilitation center kabran hak snong umling hagaba na kajing shlei hakane ka surok ba kelawan ra kajing dhengkali blane daki kenta bat kabla penthot ru ekalit kawan jakipat ba kadau kabla penlong ya kane kajing shlei kadena kajing thot jinginala bat kabambiang ya gar komshna yaki hagaba ko kala lang hapro artli gilien jong surok ba bat kelawan ra kajing dhengkali na kadau baki kali kemlat syo banyat leng bak nik surok kamtam ki kali red nama kajing he jong ko kabalang hak nik surok kalong kum kapung banlat diginu nu kajing ja ki bakam ki pulet peniat kali na kathanong po kilapoi kane kajaka ban plat ka wei poko ka kali ban kaliang ka company shna surok NHAI kilapha ya ki kali po shilom ban penko ya kane kanala ka bade kadau jong kajing shlei
Ke all killing Dorbar Committee hakasimba ar kala penlong i ke jingalang patba hakasinong Jorbil killing Riboy District hakabaki patba kila thang yo ting shop jong jitul deka kum kadak man persajur halok jing tuklar jong uya ke khendau ke siap jong ki patba ki basa hakate ka than khaput जीतू देखा ये देख तेरा मौत आ रहा है ये देख तेरा यही मौत होगा यही अंजाम होगा दोबारा अगर आप मेघालय में घुसा देख सीधा सीधे बोल रहा है तुम जो करना तुम असम में करो लेकिन हमको मेघालय में मत घुसो ये धरती Ki patba nong shong kathan keling kebenan haka jaka khaput haka district Riboy. Haka arpulai trek unai luar arhajar arpusan kelemi patba ban penpaw ke jing pitar na ke jing satu klar ke kam khendau bat kiwe ha we ubreo ubana ke jela asam uletup kerteng komu jitul deka haga bakini ki patba kila thang sindon ru ada keteng shop jung nu ubreo ada ke jing elang patba bela penlong ke all killing Dorbar Committee haga shnong Jorbil hakeling Lasaki bahagian ke jing elang patba ban penpaw ke jing pitar halor ke jing tuklar jong ujitul deka ya kethan keling bagi wing shnong mamarjan lawan banya dan rengkat lagi nong mi kemat patba bakan top yu menteri ketenat CNRD ubadiru MLA MDC ke Jirang constituency uba Sostenes Sotun nang ta uba Charles Marngar uba Daman Bat Lamare ikong Rona Kemdet nang ta uba Ngat Langdhar u presiden kesenjuk kirang ba shnong ke distrik Riboy uba Bibi Makado hakabale dan lang upa iam karat marwet upa iam kens iam nalor kinong ngelam jeng seng balang boper nag distrik Riboy laban kedau bagi jing bitar jugi patba kathan keling kala jatang hadian bagladon ka jing keno bat ke jing syak kentho jong ne kathan au ni ubreu blatuk kerteng jitul deka ubla penlang ya ka kaipot da ka Central Empowered Committee ke bala papat syaging bishar ke bala kli du jong kari kalau ke jing keno persya ki kam penjat mariang kebalawan ra ke jing jasrai bat kiwe-kiwe ke jela asam bat kumju ke jing keno ya ke skul ba USDM ke bala keno belate ke jaka jong ka recorded lan bat bancap pengat ru ke jing hab ban siau ya ke kuna ke bala ko chis ba san pokro tengka harin ke jing elang patba ki patba ke balawan jing ke jing elang kelara ru ke jing thop persya yu jitul deka ban penrem ya ke jing wan muslia jong u lengba ke ke komiti ya ke jaka puta ke bahap apo ka Meghalaya. Nagaliang kinong keren baro kila penrem jor ngene kejingwan muslia pa kejing kendok ko baklem nong rem jong uni ubreo blatep kerteng ko jitul deka. Ki nong keren kilong bakini gri kam thombor baki kam bean jong ubreo ban asam ubaklem da wat bnya akadaw jong kejing slei asam. Reula kendok bani kisnong ki bedan hakajaka kapot akaliang jong ka Meghalaya. Sushuru nakaliang menteri sorkar uba Sostenes Sotun apa penpau kejing sokya lo kini kejing syak keno ula pentip bamau kumunang mi kemat jong ne kathan ula da bene kendo bat bene keran halor kene kamat bat menteri rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma kumjuru yau sembut menteri rangba uba presiden tensong bene keran halor kene baki bor ki bahalor haga bali jing pensyair uba sorkar jela Meghalaya kene kun persya kene kejing syak keno haga bala penkre ru lengba ke legal expert bene kun ya kene kejing syak mudoi haga yang syari Supreme Court nga tumulong likmat nga im nga sa nga don mapi kipanyong song ngim jubna menlo banong ba kibrilo kipanabar kinmut panle traikli lani hadu pan file ke case kahot kajongi kipajba ngidon kajaga apo karika si jantia apo Meghalaya kajingon try kijaga kade kajong ki paipa kade kajong ki hima bagala banong epi kenai pupra person kajaga kajongi kade ke private land lani kajaka jong ke hima ini kita ka baro ini ibala long try dama piki paipa kaya fair kalan tele system berka asam
Kawan tele sistem Assam long try dekat sorkar. Akan jela kejungi ke sorkar kam long try ya kijaka. Kadai mapi mangi ke long try ke jaka. Kadai lemdai. Kadai mapi mangi ke long try ke jaka. Dai mangi bersumar berkitli. Dai bentang slogan peranjur. Hak berdei. Bahkan eka jingai kis. Kejong mesti jidul leka. Ya ki jaka eka kindo ke siap. Ya ka briu nyutrep. Ya ka jaka kejongi. Kapamangi ngiring sumat. Permission lani ki permission. Come you don't complain. Henry yaki projects iba ka sorka jala kawanla nagamenta ki jingto ki ba lasdang ban bishni laki weibat ibreu ki barabar komu emily bat hatu jogopor komu minister lalu ngelum sya bat ngelum pedang bagi paiba kejungi in na kejing sir. Inang yai kerpat ya ke sorkar ulon wansi minister jungi deputy chief minister di cabinet ministers ya ke sorkar jelai berogoi bagi napan kerpat ban banjul bagi paiba kejungi imle ban songsi kahok kade kejungi kahok dari kejongpi, kahok dari kejongi, imle ban songsi. We will fight for your rights. We will fight and we will protect for our land. We will not allow anyone from anywhere to take what it is rightfully ours, our land, our property, and our identity. We have already taken immediate steps on this matter in coordination with our state government, especially in close consultation with the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Konrad Sangma. We will leave no stone unturned in ensuring justice is served, that the voice of our people is heard loud and clear. Baudanwi ubiu benito itau uberapa asam ukarte ujutul dika ubalawan uro banwarni segini kicaka sa kinong song gibiit kijongi saya lupa ada ketan riboy kejong lawan warni parhaden warni ro ula file ni kani ke Supreme Court mana wong kampat don le forest clearance agi ni kejaka kamna ron manong tara ni ro badro ngani ko na sobelang nga persa igi ni committee C0 ba recommend yaga ni ke Supreme Court ngani ni ko nambon sugon man kanno subhang gale na chupa panang tanggawe ba uni urang ba ulu jutul deka so babaran kita start sa kathan kadong kajongi ipon ba kiba start kitandang kibetip yopod yosam yagachin sisa hapo gani kathan ribhoy kabayit kajongi imdan kamera kunyame bamerwan man patay start panle igini kikam hado kabalakin klapan ki Lagapan kira pengkonyo, yakinong song hapo kani kitain kibala sangat, agata kacakabra IQ umurang ba. Dapios neuro, sabay kata kentin baro hane, anoy na piwanang anyo kutat sore, sapo kani kitain kadong kajongi bat kamtam sapo kani kairat kiliwatan manyo kutat sore, namar anoy na pi, ni kumbinong ngarong ade, ukon, ukti, jong dari boy brokoi bat kamtam sikini ke area kebala sakta hagane ke cingyoki ngade ngoro ngala im ledo ki pa mana kham khna ngala im na sikini islam kiling jagini islam bari ibarat hagane ka
Cinsa jingat agan ni kes ibalasa ay sa Supreme Court. Tangan ni por nasa banang rakum na pinay igum na jing sakhi. Barang ni pranang mikmat. Ikong na iba Charles Iminister Banggon lokal mele baling sotun bangmangaro kumurang nikmat nag-umra constituency ni abang kabe parti agano par la Simon step la samsam holo shana ni abang kabe parti ni yakun ni kes ni plan ni kibar basanor bakat na ni puji par jong paro ginang nikmat pada sarkar ng presang ban pendu ban penyap ni kes Nang menyoben dan imsuk imsan alaga jaka ibra song inosong bat kila dan horo inosong ibra khala he lasan age ni jaka kislong andai ngi ni jing flot kamdai dang menta nadu hakipor mensole ngi arsa laisa ya kani ke flot kebedon hakipor pamta dan raya hanga jingtip ke jonga kadon tang ke interest private ki jong gini ki ba IK sengi ki bisni namar ba kaya tengko laban dai ke dia tengko hanga business bat kini ke area jongi bat kini ki romba arnut ki ba IK sengi tang na kadau ki kwa ban pentut ban penwip ban pensir yang ingin song kau kami ingin jaga. Tengah kalian berdoa nau yang pikum di paiba, hindai bandung mesin, hindai bating, lelibat simet. Nak kalian berjongi di romba, ngelada dia kendo, ya ke sorkar, ngelada dia kendo, yang chief minister, ya ke minister di repair. Nak kalian ke sorkar, kelas simkia. Usambut Menteri Rambak Kejala ubak Preston Tensong ubak kami ikatanat PWD Roads hak seba ajang kata yau ulalom ya kejing lambat ke officer jong kejala ban kami benya ya kejing penkre bak kejing snai ke surak baper hapo kejala bat banyale ban shim ya kesenjam ban lak ban sna pendap kam kloino ya ke surak ki bakong san ban pensuk ya kelet kawan jong kipat ba Usambut Menteri Rambak Kejelau ba Preston Tensong ubak kemiru ya ketenat PWD Roads. Ula pentep ula lo me kejingelang ban kemi ibnia ha ka ba kejing shna ke surok ba per ha kejela bat kejingelang kelekran halor ka Greenfield High Speed Corridor Project ka bajrong 6.0 pranot kilometer na maulungkong umyam sha panchagram ha kejaga kapot kejela Assam. Bat kani kalaya chaprang bat lajan pendap ru ya kejing le sorjamin ke jaka ha ke distrik Ribhoi bat West Jante Hills. Bat ban penkre ban penmi ke jing permana ban shim ke jaka kenang ban la ban yat no shkmat ban shnai ke project ka ba 6.0 point pranot kilometer ka ba ke sarkar Pedang Kalamang arpu hajar praspan rupusau klur tengka ha ke baidai ba ke surok tura bypass ulong ba kalaya chekmat ba kalapoy ke benta ban itu no ye ki trai jaka ban sio ke bai jaka ba la kemi lenti ba hapo ke snam on sala ban plat no ke bai jaka na ke benta ban shnano ya ke surok tura bypass. Progress of the Greenfield High Speed Corridor of 166.80 kilometers starting from Maulungkung, from Umyam up to near Panchgram site up to the border of Assam. And I'm happy to inform all of you that the survey in Ribhoi district, Khasi Hills and West Jante Hills is more or less completed, and the notification of the Kala is also now in the stage of notification, and that is starting from the 3A section of this NH Act acquisition. So I'm very sure maybe by end of this year we will be able to complete even the East Jante Hills, because see what happened was in East Jante Hills we have
lot of challenges because the topography is very deep inside, and people has to walk maybe 2 hours, 3 hours, 4 hours. So it takes a lot of time. And not only that, because of rainy season, that also one of the challenge. But I'm sure NHIGCL along with the district administration, they'll be again on the job from first part of October, and I'm very sure they'll be able to complete this survey, the detailed survey of this alignment will be completed most likely by this end of the year. So this is what I wanted to inform to all of you, and once that is done, we are committed to make sure that the implementation of this project, which is a national project, I should say, 166 kilometers is not a joke, and even the total sanction amount is, I think in the northeastern state, it is one of the highest sanction, about 22 crores, 22,864 crores. So this is what we did the review meeting today. And the second review meeting is about the status of Tura bypass. Again, this one also, we are in the final stage of publication of the 3G. And 3G, as you are aware, that we are reaching to the stage of identifying the landowners for disbursement of the land compensation, as well as the Shillong-Dawki route. And as far as Shillong-Dawki project, starting from package 1, package 2, package 4, package 5, the progress of work is good. As far as package 1, though a lot of inconveniences has been created due to the construction of the 4-lane, as you are all aware, as you are all know. But today we have done the review meeting, the detailed review meeting along with the companies, the construction company, and lot of debate, lot of discussion, and ultimately we have given the direction to the company to complete the work on or before of December 2025. So they have already assured us that they'll be able to complete this 4-lane project within December this year. So number 2, as far as package 2, the work is in progress. Again, I reviewed, and I'm very sure, because now the rainy season is more or less in the last stage, so working season will start very soon, most likely maybe by first part or second part of the of next month. So I'm very sure even the package 2 will be able to complete the targeted date, which they have already kept it up to the end of December 2026. Same way with package 4 and package 5, and I'm sure we'll be able to meet to this targeted date as made by the NHIGCL along with the company, construction company who undertaking this project. Then again come back to the Western Bypass. Yes, few issues were there. 5-6 issues were there. Small stretch of land where the the counter claim of land is still happening. But I have given the direction that the DC, both the DC Nongpo and the DC Shillong, to resolve the issue at the earliest possible. And the progress of work is satisfactory, and I'm very sure even next year, 2026, the Western Bypass is also completed. Kinong de madan hakitan kendailat hakasi balang jong katayo kilalet chako office traikam jong ka Shillong Municipal Board ban pan jingsha halok jing penslam ban ai ka certificate of vending COV ya kinong de madan mental arbana shiteng bat kiladap dak jing binyaw habakim shimlayo ya kanu jubab na ka Shillong Municipal Board.
Kinong dia madan hartan kandailat ki mampanyo a certificate of vending COV kad hadu menta kila penpawe kejing diau namar kejing mamyo lat bandela bat kejing sa aku umdom namar kejing mamyo kanung jubab dak Shillong Municipal Board. Hak abso trek unai luar arajar apusan kinong dia madan kandailat kila lech office ke Shillong Municipal Board ban panjing syai hello kejing penslam ke board ban pelat ki COV jongki ndre kim shmlayo kanung jubab. Habagran bakilap thai kubor na kaliang inong dia madan kleto bakun kilo kemi ke BGM da kabadi jing dia kendailat kli kendu jing palat namar la arbna shteng kilhap ju shongyeng da ka beberngem ru balada kam Shillong Municipal Board kedang penslam kemban se mele shongbyang ha ka jaka ka baki ju shong da ki posnem. Habagran bikong Angela Rangat advisor ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ilong bakajing ICOV ke Shillong Municipal Board kedai ka Bakulmar. Bat ikani lalap hadian bagi kat nyungut ki kerteng jenggi brio ke balami hakatop bampat dep le exorcimen kelami hakalis banyo ya ke COV. Ilong bakum bakapau menta ke Shillong Municipal Board kalong gomba ke Syasiliang ya iwi arngut ki brio belum dalam brio ke office municipal dan tap application banyo ajaka. Bat ka jengklik bami ketua kalong bahato gadan gajingnya dai hagajingnya tiat ki jaka bagi license banyo jaka de madan hamuda ka pendong ini mentasni pengenwan ni kenang ba intip ke reason ke ka ba ki pensanya ya ka COV joni mengimpat yo hado menta ndong ha ka situation jong ale ngan ong swaba kin sedang bersama ke COV ka ba ski sedang ha benai chun ngalawan mi hang ni nadu benai mi ngalong nomni jong men ke si jong men ke si jong ai laklan de ngalawan benai ke bode ki ngalawan submit ke paper nadu benai mi ngalong ba men ke si jong ai laklan de ka ke procedure ka bagi haban le makinang ni ki ong pet ka license ngiladap sna lupa ngiladap kaladan lupa hak kerteng jong man kersi jong pi so no problem for 1 year fila ban use ya ka license ka kerteng jong por badi ka por ban renew sa transfer na siya ka kerteng jong pi tengok ong okay fine are you sure ki ong hot we are sure tang ba hakas ni por bagi sam ya ka license ki reject ya ka license ki hold I don't know for what reason ki hold yong em jong man kersi jong pi because ila khlat de fi haban up shwa de kata ka jing up jong ki ni up kadang ke people bat ngaru how benai July on the first kumba ong government go and submit all your application ngawan chane dangalawan ki ong pi haban submit ya application ban transfer ya ka jong laukong jong pi shapi I has done the same thing kumba ki ong ngaladap le bangta tangba dangalawan kali after 1 week yong jong pi kanang shimpor ka bangin padaban kenria dia kata kajing kenria ya ki brio baro nak handai la cepat muda kala jen la arbana dia ka question jonga kalong ba kapen ayu ya ka sarkar ba hadu ar banai kamla shura ban penmi ya ka kateng jong nuru ya ki biki hol lada fi kwa shisha ya ka ak ba filtre shitong within a week or within a day you can do fila ban change the whole world also within a month tang ba hadu ar banai menta kila shu hol kim perkhat shu ingi hapen ya ka yen kasam ka bai school khulung ka bai yen khulung mentala ar banai ngila shukit da karam kasha mentangin siu khulu ya tu karam kasha hadin bakila ya pen penkenria nang tay na po kandai lat po ka muda mentala arbanai mentan saya lai banai kebaningkong ba kila shu penkenria kerki klem da pej benia ya kita ki we ki bampat yo ro bat kala shu le thok ba ngin sapen mi takalis bat hakapor barung syapo ro ki ong ba mlele haba pi tray lang bat ngi ka sarkar ngi rung ni tray kam lang bat pi bat kani kayo kan shimpor bakan ban khli bakan ya nakaliang jong ka sarkar ngi haban lei ngi haban pen advertise ba kum ki banner ki ba itanan kum hakis ha khandai lat ke screen ki bahe ngin bu kana mang ni advertise ba kanang ba pi sia finom ya yo bat hagaju ka poro ki ong ro da ka ba kersan le se ki bun ki jaj mar ki ba syapo ki briw ki nom net tama ban kersan ki ong ba ngin ai ro kataka arpo hajar nakabangi ai shpo hajar hadin kan ya kum ka installment ar hajar ngan itu ipi ya kani ka pisa ka baki ai ro dan kat tu kat ni ngot ki bala ai bad nababun le ki bun ki bamyo hanrei kajing khlam akor Indonesia ban pentip ro kim pentip ban phone ro kim ya phone kiawa hang te hajing khang mano ban kan maus ngi kan ban lada pipin klem advertise gi brio baka pisa jam hi kampoi la se baba kala phone number ne baba kala ka account number ne tangkum kita ro kim ayura bat ngan ongai phi kum kini se ki long kami le hani ki bon ha ki ba la shong dukan la
palat bangi hinong kit kam rungi la syong la palat mentala khat trust nami ai Henry kini sia lain aduk mengingin pat hosniu ban syong di jing dia madan kini sia kila don lupa Henry kini sia haduk mentaro kipen sakut ya ka COV balik kim air nga ngabu jingkli bat ya ka tu ka pisa ka baki ong ban yarap kata ka arpo hajar ban kersan ya kini sia kilong kemil ada lek syapo ya kam kimla ban penki ya ka business mentale ya kini ngi haban bu dakawai ka demand bakini siaman lakas ngi kiwan mi hang tai ha khandai lat ang to po yo kiting yo du ka COV ladam yo syong dukan ro kiwan bai bapli kabai kali up down man lakas ngi bat ka jing bam yo syong dukan menta la palat arbanai ka government le yakini sia kala hab de ban ai double triple lem da konta kan long le siliang bat ngi hang ni menta kas ngi nyawan ba kini sia kin hab ban pan kloi no ki COV kim la shu ban shia le thok ban shia ngap man thi ban shia set iki COV jong kini ki breu ki ba dei ban yo sa ika daw tu sen bangi ong apro dam patrum bangi tip akan long kumni bakin don ki ba syai syadien bakin don ka to kan ni ki ba yo ban hadin bakil adap kum tu ki sung bal adap kam ka jam ni ye ki ba handru pho new pho ki ba syai syadien menta pio hi ka jing sisa ki pen slam ki le bam patiaw di nakata daw ru pikin mang yelong hang ni katuka dharna ba di nakatu baki sa syong bang ka PTVC baki sa hawi katuka sub committee mudun mapi man ka sinjam habyahi di hadin baki syong katuka sub committee ka ba arko tarik August ki penmi ye kini ki ha katuka sub committee ru kadan ka jing kulmar namar ba jing sisa kat kum ka an ti pihak ban penmi pat ba ya kales ki number ki ba ki penmi pat ba ling ba ka kot khubor ka ba mi ru hong khat santarik ki number ki dei ki we to ka list ka ba ya to sing ka dei ka we ka tangin aya batai pat ba ti wat la ka taru namar ka ba kong sandu ka dei ba ki bri ki bala adu ka mai ki di benyo no kot namar kum nun ye imgen ti hadin ba kala adap kata ka to ka aku artarik nya yo song TVC biang but yang ini ki list of not recommended, recommended and absent. Kiba wan haka to kasni. But ni ong hang ni haka TVC PI minta kasni tingi ngimla ban kubur baki biang kim biang ni habya let biang ban pen tikna ban pen shisha. But ni le bakam. But sa shisin ni shem bakam komtrekam kalong turmur shaba pala. Kidon kibreu kiba wan haka to kasni ru ki mark absent niki. Kidon kibreu kibala adap survey ru ki ong not survey. But kidon ki beriu ki bala ayo si ubiru ki mi biang akan nikalis di kabun ka jingkul mar bat mentakul lumun itu epi ki ai daw ki ong waya kitu ki bampat dap survey ngimnum recommend pindiu ih ngimu to recommended not recommended mlele ya katangi rungi sung tho bahak bandon ka lenti ka baya ka basai ti mangiru na bas dang yang tong ni page wai kitu ki bala dap survey ki biang ki kot kisla bat ai no swaya kitu kadai ne nang tu pat ngi saya kita ki bampat dap survey Henry mentah akan ni list coba ki recommend kan nyong mot ki breu ki de ki bampat survey je ki breu jong no kita haba ki don pada ki bakli ki ai daw ki bade sisa ki bla syong slam kala ban long sisa bak kam sha survey na mak kam don ha ko si survey aslam menshua ya kitu kim ai ti ka jingkli ka long menu kini special kan nyong mot Henry na kini lelei kide ki breu ki ba mi hakini ki list hadin ya katu ka list ka mi hau khat santarik August ngong em ngai phi ba khat santarik August ki don tang ka to ka ni tli ki kerteng haka sngi ar August balong ka sub committee la kan thup shu ki kerteng hana ba ki wan apply hadin ya ka khat san modun ma ki ha po san sngi ki lum kerteng na ai but kini ki la dayo mentala ada recommend ki survey ru em ka kerteng juki kami hadin bala publish to ka list but kita ki fresh application jing arhu way tli timenta mangilele ngi ngopia ar benta ki iki ka way kalong no ka jing kani jubor ya ka kamai ka ji jong ki tu ki bala song dak post nam ki bamron la da kom boy ban kan em ki kun ki jong ki badai hok ki badon huntu ki bala dap survey ki badai benjo
Hantai lele mental ada dap dalet hi ma pipet labun badap kitu. Kumanga onga ka jing sungkya jungi hak ar benta ka wei ka long ba. Kumnongin pediang ya kani ka jing sha aliang ba ka jing le ben ya kitu ki bedai hok banyo. Bat ka ba ar nabas dang ni hap banyada bakatei kamnum lom ka ktem. Jadi ya thiet jaka ne jadi ya thiet license. Henry kumakapau menta kani ka authority jong ka municipal I kumakasya I WRE individuals no ban wan ni ban wan lambre ban ya tap application ban ayaki ba ka jingkli kami ke yo kita ban sya liang ban ayakat to kan ni kibreu atau kadon ka jingya ay simpisa ne kadon tang kata ka lesi pat ya kata ro kala ban long ba su kurup ya kabor te ban control ban ngitip syai ba kidon ki markets mo kum kini sa kel kata wat sa empal sa iru ba control dekat tu kan ni ki beriu teh teng lele iwe beriu ibat ya kikat ni ki license san rutuli jala diri mon chong yo long ba su ai jakan tu bat ya kan ni nadu ba kadon ni kan ni kaseng ni ong bakam de ban long kita nama ki ba mi I surok jeng sisa kide ki beriu ki bam don la takum bai pat banwan mi surok bande Hendri lada ki don ki bai ki beriu ki basim kabu ki beyo I kan ni kum kalat kamai spa kide ki tit license jaka kum ni kum tai ngimla satya bansha bat menta kasngi kini ki bakhampat yo COV ngi wan hang ni wan pan ni ka COV tama mdan ni CEO mdan uta o chairperson TVC mdan o executive engineer o bayarap ikni ka kam ro mdan ti sasha ide kin let kini Hashua bengin kmi ki kubo badangsa inya phashwa shipor sakini ki jingpen bana We started operations on the Northeast store back in 2016. Back then, we didn't have any funding. It was just a clear idea, determination, and the willingness to figure things out. Today, we've built something solid with a very good customer base, a strong team, and we are growing year over year. We have been running Eurotech Private Limited for 6+ years. And last year we have crossed 18 lakhs plus in revenue. It has been a steady growth, not just in sales, but how we have expanded, reached new markets, and built a stronger customer base. Every year we have grown, and now we are ready to scale up even further. Our vision has always been to go beyond just local reach. We've built the foundation, now it's about scaling up, expanding into the new market, improving capacity, and also strengthening our brand. We want to create more jobs, adopt better technology, and also build something from Meghalaya that stands out anywhere. When you've built the basic, the next step is about scaling with the right exposure and backing. It's not just a competition, but it's a platform for businesses like ours to reach to a wider audience and also to connect with people who can help us grow and really unlock the next level. The Megapreneur Startup Challenge is a statewide search to find the top 5 startups that will represent Meghalaya at the Grand Pitching segment of the Megapreneur Expo 2025. It's a unique challenge for startups to showcase what they've built, get real visibility, connect with investors, and take their business to the next level. If you want to participate in this statewide search, here is what you will need. You need to be a resident of Meghalaya. You should be an adult Indian citizen. Your business should be registered as a private limited company or about to register. Your business should have a turnover of at least 35 lakhs or have a strong growth potential. You should have a working product or service. You should have a year-on-year growth. You should be focused on job creation. You should have a solid team, innovation in your product or service or model, and your business should be ready to adapt or already using technology. Pure trading businesses or family extensions will not qualify. This is for original founder-led businesses and startups only.
From across Meghalaya, 25 startups will be shortlisted to pitch in the next round, and 5 will get a chance to represent the state at the Meghapreneur Expo 2025. We have built through struggle. Now let's build with support. Let's build Meghalaya. Habang inya beteng biang iku kubor ngin pinkan mau sa sisien ikimat pakong sanjong katayong. Hiar ubah Shimborlang na kashuki CEM en penyang ke VPP da ubah Winston Tony Lingdo hak election CEM KHADC. Shong jialang kesau kajala bat ke ANVC bat ANVCB banyata yakimat jingdawa halo kesau sekolah resung. Betha ubah Preston Tinsong bantoket kampanya halo ke jingyap IN Safira. Rai ke fastom ban beteng ya ke jingaki tat haduk ban pen urlong ke sorkar ya kamat jingdawa. Ing kong kat unong nyak tuk hadin bateng ko bat thai kan night super hanong po. Bakan thok klem nong rim sa Supreme Court dah ke jing bitar mi kipat ba ka than keling bantang ya ka ting shop jong ujitul deka. Bat rakhe ka kurkhan ya ka lingkut singyap ba prapaway jong level Amerika khan. Uba Shimborlang dingdo ubalong unong kayi ulapan pa ya ke jing sokya habaka kan huan menteri kala menjur ban penkelai ya ke excise amendment rule arajar arposan bat kumta ulapan jing tip lembaga right to information namar ke jing don ke jing temu ban wanra ya ke we ke company ban lum ya ke khajana na ke kiat hapo ke jela. Uba Shimborlang dingdo weni ginong kayi ulapan da kejintip lembaga RTI nak office terekam u commissioner ke excise halor ke excise amendment rule arhajar arpusan kebala pediang da kanun menteri haka kar terek unai lur arhajar arpusan hagane kejingpan jingtip lembaga RTI ulapan jing syai ba kejingpan kelai ke rule kan dan jingkela ya kedor ke kiat IMFL laga barcode kan terekam na ki kiat IMFL ban ajing tip alor ke agency kan penterekam ke barcode halor ke jingkot tanda ban sywaban syem ke negarai hato kala dan em ke jing emer jingmot bat kibriau kibran bentah ke negakam bat kanu ki agency kan syem haba penterekam ya ke barcode system haba kerani kala patai kubor ke arku artrek unai luar arhajar arpusan hasilong press club ubak Shimborlang dingdo ulong baleng ba kene kejengpen kelai kene ke rule kan dan kawai ke implementing agency ke banwan rong hapa kene kathan bat ka kam khai ke ban ye jing mentoy ne khajna leng ba ke kiat IMFL da ke bagdau ba kum bakalong mentahi ke khajna ke bapendap ke pelatengah ke sarkar kedai na ke diesel petrol ba na ke kiat namar ki hap apo ke state subject claim da dan ke GST ke bujusio san na ke shispa ya ke diesel khalai point san na kispa na petrol bat lai po na kispa na kiat IMFL uba Shimborlang ulong ba kani kejung warak sarkar kani ke agency ban yo onong na ke percentage ke bahab bensiam ka khajna ka kiat kan kata apa di briau ki badan ha kani kam nomor ko makalong mentahi ki briau badan ha kani kam yo onong tang arpo na kispa na ka kiat ha ka bakin ha bensiam ka baidukan ka bainong tray ke bel light bat kiwai jing wan jungan tak si just the press briefing di luar excise amendment rule arhajar arpusan harba cabinet kadang shong kadang approve artikel September arhajar arpusan perkembangan yang semua berbulan ba limba ni ka excise amendment rule 2025 kan sedang berkawin entity hanya kata apa tala implementing agency company kapan manrum ni ka IMFL trade perkembangan semua kinjat ka bah bagi pembiang khazanah syafasaka jela kendrung syafasaka firm syafasaka company dilata bah kali belum ki adjust antara tax bagi siu ini syafasaka government ni mun minus na negativitas bagi syafasaka tari apa wajib itu mai jadi mentai state ini khazanah kaba penpelang supply rom serta lagi di khazanah bagi naga diesel petrol naga IMFL ke markini ki harus ka megala tax ki hak state subject ki pernah itu GST
ka high speed diesel isiu 100% tax, KMS di motor spirit is ka petrol isiu halai pen 100% tax, baka khajna mehedu kadi ngan ka IMF ka kya isiu hadu 5%. Te kini khajna bingilong ni para khaji tadi bitek bangin pen he kepala yang jauh sarkar jela kenapa nak tu kio isiu ya tulok jadi menteri sarkar kio isiu tulok jadi nomikai sarkar school college bakai bagi penpelang tu kemudian pensya pendaibat Indonesia perlu nak suai te kumai sepuluh yang kata dan tiga dari kita agensi kebenaran dan kumai sepuluh kemudian itu berjelas ni di dua nampak te yang ni agensi kegawalan pembiang kapag kita ikut kita sedikit percentage di kata percentage bagi penyiapan tu insayo dengan bio itu ba funding berkait bagi para personal ni ba khajna ba kipat ba jo sarkar jelai jeni pundi limba ni ka diesel petrol na kya kemudian benung rumah suai di benung itu air jo sarkar jelai di benang penekam te ba kumba judan kaji kumba ba di badan kebuat si oni beli bersama akan sarkar di benang banyak hijab jom sementara lagi hadir di pengkreat ada kepulur gila invest di business itu ni pada di polisi sebelum bagi penduduk development pada yang ini malada di hak ban minus no nakai ke margin jun kita seperti nasional te keserta pada nama aku meminta pentahi kan ambisi kan kiwe di kamar bang ada sudah belum kata inflation itu right? Sementara kembali pentai ini kita telas ini kita bukan di baterai ini bukan kio tak profit apa 40%. Di 40% tak profit kamu kau table pro 40% supply try bukan. Nah itu 40% bukan siu yang baik bukan, bukan siu ya tulok jadi baterai, bukan siu yang baik, bukan siu yang boleh jadi subscribe, bertengteng bisnes kejudan ba itu kok ya jadi no. Itu 40% dah sudah bertek ini tapi pendiam kita. Tidak ada di benar no minus no entar akta training akta itu. Ka KSU Southwest Khasi Hills rengkat bat kiwai pat keseng balang kila penlong ye kecing lang pat ba hakasnong rang thong ban pensha ye ki pat ba kathan ye kijing thmu jong se maharam rengkat bat kador bar hima ban dedo ye ki jaka hakathan kaput shaki sipai bat kila dawa bade ban penkut no sisendon ye kate kijing thmu ban de jaka shaki sipai hakajaka ka baki kon ki hajar ki rep ki riang Ka KSU Southwest Khasi Hills rengkat bat kiwai de kiseng jong district Southwest Khasi Hills kila penlong jingelang pat ba sa kasnong rang thong na kabentaban penchai pat ba ega jing temu jung siam maharam rengkat kedor barhima pandedo ega jaka shikisipai kaput Agni jingelang lairon lang ru menteri jong kasnong rang thong ubaket borlang nongrem rengkat kiwe di gire orang ba hagaba shibon bijing penchai la yo asno na kiseng ban menteri jong kasnong rang thong kaseng kala weru ipat ba ban misha khamat ban persha ega jing temu jung siam kedor barhima bagi di ban weng nak senon ega jing temu ban dia ega jaka shikisipai namarkan kata ekunu hajar jong hima maharam Uba forward man nongrem presiden ke KSU Southwest Khasi Hills sabak jingkran nak jingelang ulai ku blai ki ejen jong sarkar ki bela jing tip makapor ke babiang hasyo bakapor kan dirno berbulong badai len bagi ejen jong sarkar ki buan man penbiet dakum ni kumtai besayo ke jing tip usia maharam rengkat bakador barhima ki temu bendedo ega jaka shkipai BSF kabade ke jaka rep jong kunu hajar jong hima maharam Badai halo kini kenong rem bagaseng kelayeng ban persya namarkan kata ekunu hajar ubar rep ha kini kejaka. Om tang kataru menerikan kataru ikipateng kiban sawan. Reng dalek ngida kerpa diusem ban ong banweng ya kani karai ya kani kajing temu ya kata kajing pasti jenggu ban ong ban lek pedang kita ketam sipai. Reusem unsem lasngap habede berkata kabenta. But ngasawanang bahadim ka ba ngira susu bu sem skap nyimban se ban bu na kajing tho apo di council dan bu na kajing tho apo jong office DC hakaba haka khalai tarik na kaleng jong USDO sebel yang karan kor ula ai na kajti syausen banang balapan sange swasipor dina kaleng jong ipat kajing kwa jing ipat kalam sempel berkata kalam
ba omdai ka jing sange ka ba sipor hanrai ngikwa badai ban weng no sendan ngikwa ba ka ki khot ka istif darbar jang ka darbar में imam haram istif darbar imam haram kide ban weng no kita kisi balik terwas hakan ru tarik jumlah jun ba ka darbar ima ki menteri kilang da na kislang berkikur ke per kidai ban sim ya karai kidai ban punbar usim ba lada kindai ke bedon ketilang kidai ban punbar usim banang ba dai ban wengno ya kane ka city namar kijing pensai baro ba ai kijing pensai baro ba bumdan ke bakum kata kenau kan riu terek bat ka city ka riu terek bola pa bat ka kenau sai ba na kaleng jong usim rengkat ban wei menteri tu ki mamaram rengkat ban wei lengdo ki mamaram ki priang subha kita ketem sepai ngim kwa bane kerenta nasla ngim kwa bane kerenta kaktim harai kai ka bangi kwa bane pension ore pat kalang lengba ka jing kani ka jing tho ya ka bang sem mula terwa haka kerten lada umdi wada dok tilang ke menteri ne kilang daru usem mula terwa haka kerten jong ka darbar hima haka kerten jong wei menteri ka ba kan thopru menteri ka slang rang thong ba la pedang ni kita karai tela lada kanta kaba kajing tho jong sem kadai maka ngasau kadai ke kamram jong menteri senang kadai kamram ke jong wei ki lengdo bakin keren habre kani namar kani kami kajing ki nu papa na keleng ki jaka bat kani kaba kata madiam hajing hisa nyimut pan kata madiam ni no hari kani kasti kan kapan kata madiam ya kata ki bru ki bawan yangi bangi pen thobria no usem bar karobar hima dobar hima menteri bat kuai telada kita ki menteri ki mudro kita sti kalam ba kani kasti kan kaba kata madiam nam ta jangpi nyemir landau nyemuan hani ban pengkisnang no nyemuan hani nam ta ban pensai lane panelab ban ang batung ni kun persai ta harang iwan hani nam ta ban pensai ya kijing sisa bat ngasau banang ba menta kadang biang kapur ba kinengalam kijungi ki menteri snang kijungi ki ba judan na senda ajungi na kapur kiba hot kijing terkam tentang ya tengku tentang ya kersan lang iwai harai kata kalau minta ka jingba kita ke menteri senang ki belum kirang ba kenalam ki jungi ngangait ba ki sutu ya kata bar ka jingta madiang hi dalam ba kani ka sti kan ru terek kata ka ban kata madiang nam ta jopi kata ka ba pencak buram nam ta jopi bar ngasa menang ba lada kata kal kata ya fi ya ka senang ya ka yang kasam berkunta tartar kadai kamram jopi ban lej ong hausem ba ban weng no ya kani kasti kabla pen thobra na kamta jangpi hi barokowe Kaseng Kurkhan bat kabalang Presbyterian Rangthong Southwest Khasi Hills District hakasiba arjang katayo kala penlong ya kajialang hakaban ken mau buram ya kalang khu sngi klat ba prap howei snem jong late Reverend Amir Khan ubalang uriu krau ubalang no sinyang shikat dai shaka emlang salang bat khamtam shakiriu nget kabalang Presbyterian Kaseng Kurkhan bat kabalang Presbyterian Rangthong hak District Southwest Khasi Hills hak arpu artrik unailor arhajar arpusan kilakan mawuram ya kalengko snem sniyap kabab prapuai snem jong jingklat no u Reverend Amir Khan ubala klat no hak arpu artrik unailor syajar kendai spa sapusau ubala long uwe ni giri shot ubakrau emlang salang bledan bentaru hasibun kikam hak emlang salang bat kumjur hak kam tho bat ban sandur hak jinget bat kejinglong kristan ha kani kejingkan mau buram haumat sanam hulum jingtap kabalang Presbyterian Rangthong lapanyat kejingelang lengkot dau Dr. WP Khan buat sedang kejing tu kana lengkot yang kana jong u Reverend Amir Khan ha kabali tu du teman basan SCCM le masa kejingkran naubat Titus Starwell Khan Presiden jong Kaseng Kurkhan ubderu MDC ke seorang ha kabaula kejing kumlai kabalang Presbyterian bat ka Presbytery pada ke distrik Rangthong ke belakang mau kerpang ya orang ba Kurkhan ubala klano dengan keputai belakang jok menta prapuai snem hakini si la yo ru kejing posenti homat sanam kejing ruai kejing duai bat la sakiru digire orang ba nak song Rangthong bat nak Kurkhan yuni usyakri nak banta ka kam ka bakrau om tang ha ka kam jong ka balang
mereka kam ru haka imlang haka salang kendiat nakaliang jong ka sengkur ka jongi ngiladon ya ka jingtho lengkot haka souvenir jong ka jing rakhi ya ka jing dap arsan snam jong ka seng bat manta ka sengkur ka jongi kala jandap yo mau mer basan pho bat haka ni ka kot souvenir nilayo ka jingtho ka bak lengkot na i teman basan doktor Bajubuan Kharlukhi ibala aya ka jingtho history syapang uni u pastor Amir Khan bala suturu bagani ka history ka bayo kadai ka jingya kendu ka jungi ka basipur bat ita ikarang ba jungi i glory Norris basyao moy bat day haka jingya shongkai ka jungi bat ita bila say ko ka notebook haka baladon ya ki kattu ka ni ki jingtho ki bedai bat ni pastor lingkot laong balakha ya i pastor Amir Khan la antat haka snem khat praspa andwe haka shnong nongkro kabadon hakithan shela kabadon bapihak banya na maumlu banlet shalak kanso banpoy sa kasnong nongwar kani kasnong nongkro kadon bat laong ba haka jinglong khna ka jong i haka jinglong samla ka jong i ilong ubriu ubadon ya kata ka mensim kabalong socialize kabamut ubadon ba ka jingade haka imlang ka salang laong ba uday ubriu uba smart ba balik tre balik kata jushim ya ka wat jushim ya mokil jushim ya ka kho balik tre hakibri hakibsa balaya thuru ba hakani ka jingtho ka jong i ba ulong ru ubriu ba nyukor ba ya ka jingkor dor jong kapor kata ka jinglong ka ba kapang ka jong ni urang ba bala ong ru ba ya ka jinglong ka jong i la sakhi hakapor ka bayuan hang ni harang thong bat haka takapor ka bayuan mai i kaladon ka khlam kadon ka khlam ka bajur ba ka ni snong kada ka jingpang pri peniar bat dei haka takapor ka bay la si bay la ai ka jingirap lani ka kti ka mon ka kti ka diang ka jong i na ka banta ki pat ba lani ki briu ki basyong hang ni snong ki be kendu ya ka ni ka khlam bat shu namar baudon ya kanika jingtmu ka jong u ban trei ka kam ka jong blai laong bau lalit puli ningkong hadin bala pli ya katika Shera Theological College kabangila tip menta kabaladon hamauklot bat uday unong puli uban ningkong usok ningkong jong katika Shera Theological College haka snem khat praspa prapunyo bat laong ru ba kidon nyongot kiba puli hagani ka college lani ka nika slam ka ba ai jing hikai na ka banta ka tien ka jong blai bang skwa banya thui phi ba kita kilong pastor khnong ibang itip ba stage time sora sorkin sahon rai bat ijobin roy khan kini kila dei kisok ningkong kibala pi na kani ka Shera Theological College balik si kani ka sin ka baningkong bakum ka kur ngiwan banwanwan yaw ni ya ka history jong ni kikur jongi hoy ngam tip na ka e ka daw le si kita ki kini ki jongi ki babat ka sengkur ki islam ki baladap kim semala ban le le ngaso ba ka jing penya ka bastan ka jong blai dah ka jing kendu ka jong abet iskat tri jong ka balang bagi hamir jeng mut namar bangatip bala ong bala tip ya uni ukikur jongi hakani ka snong ka jong phi takadaw kaladon ka jing ketik haka mensim ka jonga khamtam banga ong bangi dei ban le ai bat ni sukmen bangi layo ban pendon burom man taka si ka badai ka lengkhu siap ka ba pra phawe
Bahadian prapu itu lagi senam. Nyedang lak ban kan mau ini. Dan ke kentin ke boong im ke kerteng sak kanam. Balalawat ilalej no nak ni ke pertai. Umdan syu bat ngila prapu itu lagi senam. Mereka jingtrei ke jong u. Usambai bola bet hakan ni ke tan hakan ni ke snong. Balo ong ru umdei unong trei tang hakan ni ke tan hakan hima maharam. Mereka wat syadu syari Bangladesh tu. Long by pastor ilalej ban trei ya ke ministry ke jong. Tinggi sobat aingu yu blei hadu kata-kata. Bana ka kur ke jong yu mi uni urang ba. Bau blei la sei kerpang. Ban ai ke jing syakri hakan ni ke snong ba hakan ni ke tain ke jong bi. Kai ke bangi ni kerpat ya pi kum ka balang. Bangi nang yai duai ya blei. Bau blei nang sei ya ki bril ki badan ya kerenyang komuni ukikur jong. Ante men sim jong ngawat kan pen syong ya ladi awajing yap ngam ding mau siang scam Te paralok baro da kitu ki kubor ngi lapoi se ka bakut jang thup kubor jang imenta ka janme ni se syam yang bak ki la syam ko yo kublai